Preživjela srebrenička majka sa mnom i sa tobom, brate i sestro, mora da podijeli svoju bolnu, nevjerovatnu priču koja nas treba rasplakati, od koje se moramo naježiti i koja nas treba probuditi iz dubokog sna i podsjetiti kakvom okruženju bezdušnih monstruma živimo i sa kime to mi Bošnjaci imamo posla i opet smo spremni da gradimo zajedno našu domovinu. Imala sam 22 godine i kćerkicu koja je imala samo 2 godine. Moja mala Ružica. Oni su nas stavili u autobuse, samo nas, žene i djevojke, i rekli su nam da nam neće ništa biti. I dugo smo se vozili i pun je bio autobus. Moja mala kćerkica je plakala. Sigurno je bila gladna i žedna. Zatim dođe jedan vojnik, jedan od onih četnika, ali bio je fin prema meni i pitao me šta mi je s bebom, zbog čega plači. Rekoh mu da je sigurno gladna, a ja nemam ništa da joj dam. On mi uze bebu iz ruke i reče da će je on nahraniti nečim i vratiti je. Bila sam presretna, ali opet mi nekako sve bi sumnjivo. Nije prošlo 10 minuta, on opet uđe u autobus sa mojom malom kćerkicom. Čujem, ne plače više. Sigurno je lijepo nahranio i pomisli, uistinu postoji još dobrih insana. On mi je vrati u naručje i reče mi, sad ti kćerka više neće plakati. On nije moju Ružicu nahranio, on je zaklao. I tako zaklanu, punu krvi mi je vratio. Proklet neka je koljač ovog nevinog djeteta. I neka su prokleti svi koljači i svi zločinci. I neka su prokleti negatori genocida. I neka je prokleta genocidna tvorevina sazdana na genocidu, na zločinu, na masovnim grobnicama, na krvi i patnji nedužnih Bošnjaka razasutih po bijelom svijetu, dok njihova radna mjesta i imanja zauzimaju oni koji javno govore da ne vole Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake i ne priznaju nam ni jezik, ni rezultate popisa.